Jotono no lamsogo fire friends song tini ni update dong nai nai tini government job te private job rok joto notification je tini ni katal update chok paimani no sung nai lege daily ni update video ka je phapro ne katal job update chok paimani no sung nai lenai nirok saimandi এই চ্যানেল tirpa job sangka only all in one notification je phapro ne roi rogo kaisa jaga go ne joto je tini ni katal update chok pai tongmani short notification ke roi rogo te government job ni update chok pai ke ba bono full notification ke roi rogo ngeni rok video no je masak share khaile di te video no pai thak jora nagi tonglai di like id share kai ma kene support ogoi tongdi ngke te tabo notification katal nokhomani jeng UPSC ni te ke notification nokhomani CAPF bono jeng nailai notification kisa short ke dai thanglai online apply khaigani bagai already starting jak bopo post rogo CAPF ni exam umno rogoi thangmanai jeng bono kisa nai thanglai qualification bo swngnai jeng bo haino nai thanglai ani bagai ni rok video pai thak jora nagi tonglai di apply khaigani bagai ni rok to last date site ha ke jabo online to apply khaigani bagai start na ungjak amno sekang pila ni roni registration khlaijak ma ha ke te registration khaigan angya OTR registration khaijak ngani nangnai aike apply khaimanai login khaigai direct ne bobo department ot langjanai nagi first number tongo BSF o jaga vacancy total 24 jona te CRPF 204 aike ba 204 jona CISF ot langjanai 92 ITBP 04 SSB 33 om haike vacancy langjanai te total angka 357 jona vacancy langjanai omongke exam center je agartala ni ngai tongnai Tripura ni ngai tongnai rongke agartala na exam ngai qualification je kono bachelor degree khlaijak ngai tong hangke eligible ngai assistant commandant post ni bagai mo tongnai je CRPF CISF Assam Rifle rogo hi samani omongke assistant commandant post on ngai qualification ni rong samani je kono degree bachelor degree najak ngai tong hangke mane graduation khlaijak hangke eligible na apply khaigani bagai application fee ST roni bagai rogani nangya zero application fee written exam o busuk mangni maronai selection procedure no chungta bunai selection procedure scheme go angka written exam maronai te written exam o busuk magni fani ne di paper 1 paper 2 paper 3 o mai ke exam maronai paper 1 o MCQ type exam maronai general ability and intelligence 250 mark ni ngai exam o question answer ni painai amongke objective sudo multiple answer MCQ ke ngai English language ba hai ke ba Hindi language ba exam ngai paper 2 ngai general studies essay and comprehension 200 mark ni exam maronai au jaga okay ni rok ni writing rok ma suinai essay writing rok omai rok ma suinai medium Hindi by hai ke ba English by suimanai language o note paper note 1 onke candidates should ensure that in paper 2 they write the answer only in the medium allowed by the commission for the different component as mentioned above. No credit will be given for answer written and medium other than the one allowed in the paper. Note o jaga nirok note no nai thanglai di physical test ni bagai 100 meter race maronai 16 second by female inke 18 second by long jump 800 meter race ma rofine te oisa 3 minute 45 second by female inke brirok ni bagai ke 4 minute 45 second long jump chalaro ni bagai 3.5 meter long jump ngai brirok ni bagai ke 3 meter mark ngai long jump te short put ni bagai 7.26 kg no ma kohornai 4.5 meter asuk jal mar hornai 3 chance somoy asuk rojanai 3 bar chance rojanai interview ngai candidate who are declared qualified in the physical standard test PST physical efficiency test PET will be called for interview personality test to be conducted by Union Public Service Commission. The candidate who are declared
unqualified in the physical efficiency test will not call for interview. जे qualify angza rona simini interview gori hojanai nironi physical ni te written exam ni omhai qualifying hangke kaisana exam ni sorry interview ni bagai ring hojanai interview go mark tongnai 150 mark ni ngai te medical standard test khlaijangnai final selection merit list phainai nokornai joto kisu pai mani pore ke final merit list nokornai omhai kene process hangke general ability and intelligence botoni rono sajang mongke kaisa ke poli je syllabus ni topic rok ke omo syllabus o je topic rok tongnai general ability and intelligence oke paper 1 ni bagai general ability omo paper poni topic syllabus o tongnai general science general current event of national and international importance mane current affairs Indian polity and economy history of India and world geography omo asuk nge paper 1 o te paper 2 anke general study essay and comprehension ro je o jagani naidin ro essay question which are to be answered in a long narrative from either in Hindi or English totaling 80 marks essay writing ogo 80 mark ni phainai ke amonge bone asakne engke pati tesing daily ni update tini sokai mani ponot padi sing tabok naile fisinai ninono tabok video asuk sala hangke long gi thangnai pura ke sala hangke je nangmani kokno nangni rono saha nge tabo jang alkano nailene height ni bagi rokno engke nirok to joton saimage ST roni bagai 162 cm asuk ngai height ngai tong hangkene eligible ngai je height ni wo engke sangpa haina pari nailelia alkatigi thanglaisinai je Tripura ro job telang jagai tongmani private job ni joto notification of sing tabo kaisa nai thanglaisinai video ni rona long khaya ni rok ba kaisa ke engke tabo walk-in interview telang janai kendra bidyalaya BSF Telimura Khasya Mongol Khuai or jaga walk-in interview ke telang janai teacher ni bagai omno ni rok apply khaigani bagai offline thangai ma ronai form submit ma khlainai apply khaigani bagai 9 tarik jora tongnai date haige zero ni rokno interview ni bagai ring horjangnai post ko tongnai TGT science Hindi maths Sanskrit o subject rok teacher ngai manai music coach tongnai computer science accounts computer instructor ro vacancy tongnai post rok inke total interview nakhor jangnai 11 March 2025 Tuesday 9 AM ni siming interview chengjangnai jaga thaingnai KB BSF Telimura o jaga go interview rok ma ronai walk-in interview nirok sakang poila form fill up ma khlainai 9 tarik thangai khlaimani pore interview ke upload najangnai omhai ke khlaimani system poni process rong ke omhai ke ma khlainai then next nalinai Bishalgor English Medium High Secondary School as CBSE affiliated Vidyajyoti School Bishalgor Chibahijala Tripura admission notice amake admission notice Bishalgor English Medium High Secondary School lo admission na hormanai nursery ni siming class 11 jora admission session 2025-26 chologoi tongo tabok admission na horimane form rok collect khlaimanai 3rd March 2025 ni siming 14 March 2025 ni 7 AM ni siming 3 PM jora je office olegoi tongmani office ni dino thangai collect khaimanai form rok collect khaigai admission form rok submit khlaimanai amongke je lottery system ke class nursery ni siming class 5 jora lottery system ke khlaijangnai written exam aronai class 6 ni siming 9 jora bongke written exam promani bisingtwi ke admission armanai written next na lefinai Sukanto Academy English Medium High Secondary School Nalgaria Rani Bazar West Tripura or admission notice omogo
The application form the admission in nursery and others classes for the session 2025-26 will be distributed from 5 March 2025 to 12 March 2025 between 11:30 a.m. to 2:30 p.m. For further details follow school notice board. Admission najangnai Sukanto Economy English medium admission ahorgani bagai nursery ni siming je class or jaga tlangjangmani haike nahorjangnai 2025-26 ni bagai admission claimanai 5 tarik March ni siming 12 tarik March jora 11 ta 30 ni siming 2 ta 30 jora admission agai manai kaha ke detail ke siwani bagai school ni notice board project nagi manai school o thangke school ni bumang Sukanda Academy English Medium High Secondary School Nolgoria Ranibajar Tripura West Ojagawa admission agar manai then next nai Office of the Sunamura Bibagia Lamps Ltd recruitment notice the undersigned invites in plain paper for one post of pharmacist for generic medicine counter at Sonamura Bibagia Lamps Ltd address North Tile Bandal Sonamura Sebahijala Tripura P number 799105 on 25 March 2025 salary will be negotiable job tilangjak nai khoroksa vacancy pharmacist nigo khlaimanai qualification ke je pharmacist ni line tongnai rok ke khlaimanai te medicine ni line tongnai rok khlaimanai amongke Sonamura Bibagia Lamps ni bukhakte ke tilangjangnai salary rok borok bai salage thikhaimanai date 25 March 2025 jora apply khaimanai ke je interest tongnai rok contact khlaidi 961277 2626 or number contact khlaidi haike contact khlaimani bisingtwi nirok apply khlaimanai the next nai notification related to admission into 2 years B.Ed course in CTE Kumarghat Unakoti during academic session 2025-26 amongke B.Ed admission ni bagai telangjang B.Ed admission ni bagai notification 2 bosor course B.Ed khlaimanai Kumarghat Unakoti district ni oro jaga admission khlaigani bagai kono sang naine notification are invited from fresh candidate residing in Tripura from admission to regular mode fresh B.Ed 2 years program for the academic session 2025-26 through online mode admission katalke admission khlaijang nai tabung najagai tongo B.Ed 2 bosor ni bagai 2 bosor course ni bagai 2025-26 ni bagai online tei apply khaigai admission na hoi manai the form fill up shall be done through online mode from 10 March 2025 to 21st March 2025 and hard copies of the form and other necessary photocopies of all documents shall be submitted to the city Kumarghat from 24 March 2025 to 29 March 2025 on all working days from 12 noon to 3 p.m. Online te apply khaigani bagai 10 tarik March 2025 ni siming 21 March 2025 jora online apply khaigani bagai cholegoi tongo ngeni rok online te apply ma khainai boni pore hard copy rok thangai apply khaimani pore submit khaigani bagai je B.Ed college tongmani gono thangai maroi dinai je apply khaimani form rok no online te apply khaimani pore ni rok form no rogani bagai jora ngai 2024 ni sim 24 March 2025 ni siming 29 March 2025 jora tabo apply khaimani no form rok submit khaimanai nge parite next nai new admission in school admission notice notification omobo
Dr. B.R. Ambedkar English Medium Model School ni bwkhak admission agui manai 17 April 2025 for nursery class 1 and class 6. For more detail, see school notice board on any working days, Monday to Friday. Time 10:30 a.m. to 4:15 p.m. NV priority will be given to SC student. Dr. B.R. Ambedkar English Medium School admission agui manai solegui tongo 17 April 2025 asok bagui jora admission solegui tongo boni last date asok jora solenai nursery ni siming class 1 ni siming 6 jora admission agui manai tei details ke siwani bagai school ni notice board obo thangai nai manai ingke padi next nalinai Advertisement. The District Disaster Management Authority DDMA Gomoti District has decided to select civil defense volunteers both male and females in the age group 18 to 26 years having qualification of madhyamik pass and above with good physical fitness. District Disaster Management Authority ni bwkhak teike o jaga go civil defense volunteer ni bagai telangjaknai chalabroi boyos 18 ni siming 26 bosor ongoi tongnai rok khlaimanai qualification madhyamik pass ni siming ongani nangnai asok ni siming start khlaimanai madhyamik pass ni siming telangjaknai noni highest qualification jora je qualification joto college tongmani ngite physical standard tongani nangnai noni physical rock thik tongani nangnai the candidate should be willing to render service during natural calamities and other allied duties from time to time okay samung rok to time no samung ma khainai the candidate have to submit this application in prescribed format to be collected from Udaipur SDM office nirok tabo application submit ma khlainai office o thangai nirok ni sakbai thangna thangai office o ma roinai Udaipur SDM office o jora tongnai 10 তারিখ মার্চ 2025 ni siming 14 মার্চ 2025 jora সময় tongnai 10 ni siming 5 jora je office time tongmani o ingke ni rok khayani interest tongnai rok ni rok interview rogui manai interview ngai 18 March 2025 ni 11 ta সময় o jaga SDM office Udaipur rong nai the next nalai pinai walk-in interview. A walk-in interview will be held on 19 March 2025 Wednesday from 11 a.m. at the office of the CDPO Urban Barman Tila, Bordowali, for filling up of vacant posts of khlaiji worker and khlaiji helper in various Anganwadi Kam khlaiji center. AWCC under Paltana scheme of Mission Shakti in the jurisdiction of Urban ICDS project as per notification CDPO Urban. It is to mention here that only those applications who have applied as per the aforementioned notification will be allowed to attend the interview. No fresh application will be entertained for the name. Ingke walk-in interview rogui manai 19 March 2025 ni Wednesday ni dino 11 ta somoy ni siming chengjangnai office jaga thai ingnai office of the CDPO Urban Barman Tila Bordowali o jaga go Anganwadi ni bagai telangjangnai post ni bumang khlaiji worker khlaiji helper Anganwadi Kam khlaiji center rongnai ingke nirok detail ke siwani bagai office o thangdi ake interview ni bagai nirok apply kaimanai
mono working interview maronai working interview ni through tike telangjanai job omongke angke sekang pilani ro je somoy interview nai aprone nironi document rok telangai submit khaibai interview ma chongnai te phari next nai lenai phari te kacha hai nalifnai extension of time for admission online application of Tripura Joint Entrance Examination 2025 date extend khai roja Tripura Joint Entrance Examination ni bagai je online te apply khaini rok te waisa apply khaimanai date bare goi roja Tripura Board of Joint Entrance Examination er পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে বোর্ডের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজিক্যাল ভেটেরিনারি ফিশারি এগ্রিকালচার ও প্যারামেডিক্যাল ইত্যাদি কোর্সের ভর্তি হওয়ার জন্য বোর্ড পরিচালিত ত্রিপুরা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা 2025 বসার জন্য অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সময়সীমা 6 মার্চ থেকে 9 মার্চ 2025 পর্যন্ত করা হলো যেসব ছাত্রছাত্রীরা এখনও পর্যন্ত অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারেনি তারা এই সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র দিয়ে সহ বোর্ডের ওয়েবসাইটে থেকে অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবেন যে অনলাইনতে অ্যাপ্লাই খাইরকমায়া তংনাই রক নিরক ত্রিপুরা হাইকেবা TBJEE ni bagai nirok apply khaigi entrance somanai admission je course rogo nagai manai nirok to joto saimang engineering technology veterinary fishery omai rogo admission nagani bagai entrance ogani bagai inge TBJEE exam rogo ma sognai inge tabuk date bare goi rojak 6 tarik ni siming 6 tarik march ni siming 9 tarik march ra online te apply khaigani bagai date bare goi rojak ten next nalinai যে প্রাইভেট জব খাইগানি বাগে ইন্টারেস্ট তনাই রক ডেইলি নি আপডেট ভিডিও ননি রকম হাইকে নাইতংমানি বাগে নিরক ডেইলি নম হাইকে দংনাই প্রাইভেট জব নাইতুগই তং হাंके जों बनो ताबो नाइलेनाय আগরতলা এরিয়া রক সাম খাইগানি বাগে সেলসম্যান চাই আমাদের চিপসের কোম্পানিতে অভিজ্ঞ সেলসম্যান নিয়োগ করা হবে মানে তাবক বনি চিপস নি কোম্পানি কো সেলসম্যান নি বাগে বরক নাহরনাই ও জায়গা কো নি রক খাইনি বাগে ইন্টারেস্ট তনাই রংকে 700 52528831 contact khlaidi bobai samung khaigani bagai nirok omo salesman ni guma khlaina chips company go the next nalinai male female staff provision chalaboroi telangjanai o jaga samung khaigani bagai sharir kaj korar jonno sharir kaj jana male female staff provision amongke sari phalmani dokan rogo je shopping mall hai tabok rini dogano je sari phalmani omhainigo khaijangnai chalaburi khlaimanai je sarini knowledge tongnai rok khlaimanai mane ri ni bumung rok mangnai tonghanke khlaimanai আগরতলা একটি প্রতিষ্ঠিত শাড়ির দোকানের জন্য যে শাড়ির ফার্মানি দোকানও নমা খাইনাই রি দোকানও মোবাইল নাম্বার krwngdi যে খাইগান ইন্টারেস্ট tongnai ro 9612489552 কন্টাক্ট লাইদি the next nalinai job vacancy a reputed skill and development training organization urgent needs male female candidate with 2-3 years of teaching training experience and fluent in English nirokni tabok skill and development ni bukhak teke kaisa organize kaisa o jaga go chalaboroi telangjangnai 2 বছর haikeba 3 বছর ni je teaching ni training ni experience to hange khlaimanai te english kok sagani go fluently tongani nangnai eke contact laidi je khayan interest tonai ro 6291186983 contact laidi te next nalinai Indian Statistical Institute or jaga go bot ni bagai notification Indian Institutical or jaga admission nagani bagai 2025 ni telangjangnai o bosor ni bagai
The Indian Statistical Institute বিভিন্ন আন্ডারগ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম এর রিসার্চ ফেলোশিপের ভর্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে ওর জায়গা তাবো দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ওর জায়গা এডমিশন যে আন্ডার গ্রাজুয়েট পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা एबा रिसार्च फेलोशिप अमहायनि भर्तिनि बागै नरक खालायमानाय एडमिशन चलेगै दङ अनलाइन तै বিস্তারিত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রসপেক্টর এবং পলিসি ডকুমেন্ট অফিসিয়াল এডমিশন ও ওয়েবসাইট और জায়গা ভর্তিনি বাগै নোটিফিকেশন কাহাকে সিওয়ানি বাগै ওয়েবসাইট ও ভিজিট ও মাখলাইনাय आइके निरक कहाँ सिगी माने आंके निरक नचुतो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन रही रगो अमंके शॉर्ट नोटिफिकेशन नि अपडेट छि जे तबक निरक रोमान इंके आंके निरक कहाँ सिवानी बगे वेबसाइट विजिट खाइदि www.iscal.ac.in एडमिशन और जगह वेबसाइट विजिट खाइके निरक एडमिशन रंगनि बगे डिटेल्स के कहाँ सिगी माने आंके निरक जदि से एडमिशन नि कन्फ्यूज रक पान नंगै तंहा हाय के खाइने हिपा वासोगै तंहा आंके निरक आनो कमेंट खाइ सादे जे वीडियो सिंगल नोटिफिकेशन के रके आपरो फुल नोटिफिकेशन के निरक डिटेल्स के सागै रनाय तब आंके सुदु निरक शॉर्ट नोटिफिकेशन के रमानि बागै निरक आंके बुजिया फानंगै मागे अमके सुदु एडमिशन नि बागै द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट अफ जगागो इन एडमिशन नि बागै तेलां जानाय माने एडमिशन ना होगै मानाय ऑनलाइन ते अप्लाई खाइगै एडमिशन चलेनाय ऑनलाइन ते अप्लाई खाइगै नि बागै 28 फेब्रुआरी 2025 नि सिमिं 26 मार्च 2025 जरा ऑनलाइन ते एडमिशन नि बागै आसुक जरा दे डक्टरनाय ते नेक्स्ट फाइल नालिफिनाय BSF Assistant Sub Inspector ASI Stenographer and Head Constable Ministerial Recruitment 2024 जे थांनायाव एप्लाइ खायनाय रक 2024 BSF Assistant Sub Inspector एबा ASI Stenographer ते Head Constable Ministerial अमहायनि गरगो जे थांनायाव एप्लाइ खायनाय रकनि बागै नोटिफिकेशन अमंके निरक एडमिट कार्ड डाउनलोड खाइगै नामानाय ताबो निरक बाहिके वेबसाइटआव डाउनलोड खायनाय नायदि भिडियो डिस्क्रिप्शनाव चेक खाइगै नायदि आइके निरक चेक खाइगै नाय हांके एडमिशन एडमिट कार्ड डाउनलोड खाइगै एग्जाम रमानाय लॉगिन खाइदि वेबसाइटआव निरकनि इमेल आईडी बाय ते पासवर्ड बाय जे क्लाइफ्रनि एडमिट कार्ड निरक जे क्लाइफ्र इमेल आईडी रमानि ते पासवर्ड रमानि अमन निरकनि अमनि बाय लॉगिन खाइगै एडमिट कार्ड डाउनलोड माखलायनाय आइके बनपुराय सिगां फैला इमेल आईडी बक्स आदि पासवर्ड बक्स आगै बनपुराय आई एम नॉट ए रोबोट क्लिक खाइदि आइके लॉगिन क्लिक खाइ आंके एडमिट कार्ड डाउनलोड नि खाइगै मानाय ते नेक्स्ट नालिने de tinini notification update dok non simin ang no saga CISF constable CISF tradesman ni bagai nirok apply khaimanai tinini siming date start angjak online te apply khaigani bagai oro jaga go nirok kaha ke nirok thangnayo video nugya khani bagai nugya fan angai tongmaga haini bagai nirok te oisa saga qualification dok non bagai te oisa sair finai CISF constable tradesman ni bagai post langjangnai te chala rok 945 jona tilangjangnai brei rok 103 jona tilangjangnai total 1048 jona tilangjangnai vacancy sudo nironi qualification class 10 pass angjak hangke khlaimanai nironi skill tongani nangnai bkhnai ramani go te kokborok go omhaini knowledge rok tong hangke khlaimanai te height ni go ST roni bagai 162 centimeter tong hangke height ni go eligible nai te buri roni bagai 150 centimeter angke bo eligible nai chest ni go angke je ang rono relaxation so ke ST roni bagai saitongo je Tripura ni ngai tongnai rok apply khainai roni bagai chest ni go angke 78 centimeter ni siming 83 angani nangnai police harok koi asakma karonai running chalaroni bagai 1.6 kilometer 6 minute 30 second by makhlainai chalaroni bagai te buri roni bagai ke 800 meter 44 minute by complete makhainai nirona short ke sairo ha am je
थांनाय भिडिअ को nirok nugya khongoi tong hangke age wngkha 18 years ni siming 23 years relaxation soho ke rong gola hangke 27 years wngoi tongobo eligible ngai apply khaigani bagai apply khaigani bagai already start wngha 3 ni siming last date ngai 3 tarik April 2025 jora online apply khaimanai tefari next nai lenai kitabok post rokni amke CISF ni no nangni rokno sagate bisa constable cook tongnai vacancy 400 sona amhage nge sungbono asung nai lelia pari tin next nai fisnai Government of Tripura Ministry of Railway ni group tigo thangnayo apply khainai rokni bagai notification amongke recruitment for various posts in level 1 of 7 CPC pay matrix published on the official website of participating railway recruitment board on 22 January 2025 je thangnayo apply khainai rok group dini bono tabo correction khlaimanai ni mistake tongui tongnai rok correction khlaidi date tongnai correction date 25 4 tarik April ni siming 13 tarik March jora 4 tarik March 2025 ni siming 13 tarik March 2025 ni 12 ta somoy jora correction khlaimanai tefani next nalinai amke railway group dini bagai te next nalipinai SSC GD constable ni bagai notification amke Answerkey check khaidi naindi nirok Answerkey tini notification o roi roja Answerkey check khaigani bagai ge nirokni busuk sajak ya bo haino naigei count khaidi hake naimanai nirokni answer samani chayani bo haini no naigani bagai Answerkey release khai roja nirok bidon discretion o check khaidi nirok joto nugui manai bidon discretion o all in A to Z ne roi roja nok check joto khagi nai hangke nirokni bagai belake hanai tini rokni answer jodi se chajak ngui tongha ge nirok hapana mistake borok chayahi roi rola hangke nangponi bagai challenge bo khaimago bohani date ngke 4 tarik March ni siming 9 tarik March jora somoy ngke 6 ta jora tongnai ngke nirok answer challenge bo khlaimanai maike challenge khaigani bagai nirok bahi khainai kono process ngke nirok login khaidi nirokni ID password bai login khaimani pore age oro option dungnai option o click khaidi challenge ni o khai hangke jeni answer saya bono khlaimanai tepari next nalipinai ngeni rok bahike login khainai Answerkey check khaigani bagai amongke Answerkey check khaigani bagai nirokni roll number box adi te the password ngke nirokni admit card o je tongmani date of birth omo nangnai haike box samani pore captcha code om haike type khaidi 651342 omongke example ni bagai ang nirokno phonogo omo haike box hagai login khai hangke bio or jaga click khaijanai sok painai bio click khagai answer check khaidi haike naimanai ingke tinini update ase nangnai nirok channel bai jefron krwngdi tongdi ei channel Tripura job sangka all in one notification rogo kaisa jaga joto notification check katal update sokhagi tongmani bono tinini update do je sokhagi tongmani omo haino no rogo daily no omo haike update no rogoi tongo je kono notification katal sokhagi tongha angke dine din update om haike no roi rogo ingke nirok jefron saimani tongnai written exam roni bagai naisingjak rok phanangui tongha angke nirok channel bai jefron nai tonggi krwngdi hake written exam roni bagai bo nirok notification o channel ni bisingtwi nirok nugui manai joto notification kaisa jaga no nugui manai om haike ani bagai nirokni koro yana tei jefron try khaidi naigani ingke video no jema share khailidi te WhatsApp group ko join khaina hangke nirok notification magai tongnai notification mai aphanangui tong hangke ma haike WhatsApp group bisingtwi nirok nugui ani bagai tini na abra asana jotona hambai